نعم. بله بێگومان بداية تحياتي لك دەستپێکی سلااف ji بۆ وە ji بۆ تەلەڤیزیۆنەوە جەماوەرێ بێگومان ئاv پێشهاتên ku çêbûn û rewşa siyasî ku niha heye ew jî bi sedema ku helbijartina heman kandîdên berî niha ku ji aliyê hemî aliyên siyasî ku nayê qebûl kirin ev babeteke ku teyar sedrî bixwe dijî wê ye xwedî cemawereke qaydeyek cemawerî mezin heye برأيا تا چارچوبه هماهنگی دێگوه بدەتە داخوازە ئالیگرên سەدر û کاندیدê xwe vekêşîtin؟ باشە هەتا بهێتە vem dê ji mêvanê xwe bipirsin ji ber ku ev pirse gelek giring e Hêjay Ehmed Hazim dixwast ji wî bizanibim ka aya aliyên çarçûveya هماهنگی دێگوه بدەن daxwazên alîgirên Muqteda Sedr ku li pêşiya Parlemanê Iraqê hûn hijmareke zêdeya xwepêşanderan dibînin hêjî ew derbasî nava Parleman nebûne lêxuya ye li derdora Parleman li navçeya keska Bexdayê xir vebûne bi rastî jî ev wêneyên niha hûn dibînin bîra me li xwepêşandanên tişrînên dawiya sala 2019 tînin ku wê çaxê xwepêşanderên neraziyên Iraqê lê ser rewşa emnî her wiha aborî û siyasî û destêwerdanên welatên derve li ser biryara navxuya Iraqê xwepêşandan kirin bûne eger weyekê ku hikûmeta Adil Abdulmehdî ji kar bikevîtin û Iraq ber bi helbijartinên pêşwexit ve biçîtin wê çaxê wana balyozxaneya Îranê jî li Iraqê şewitandin çendîn alozî derketin di navbera xwepêşanderan û hêzên emlî wê çaxê de zêdetir ji 700 xwepêşanderan ji aliyê hêzên ewlehiyê ve bi guleyên rastewxû nerastewxû hatine kuştin zêdetir ji 17,000 jî birîndar bûn heta niha jî zêdetir ji 3,000 nikarin rabine serlingê xwe Hêjay Ehmed çarçûveya hemahengiyê dê razî bibîtin bi daxwazên xwepêşanderên alîgirên Sedr û kandîdê xwe vekêşin بله بحث دکر وک شروفه بێگومان بابەتا کاندیدکردنê لەسەر ئیرادەیên siyasî bê aliyê din bêguman ku teyareke cemawerî heye ji aliyê alîgirên xwe tê piştevanîkirin ez nabînim ku dê کاندیدkirin vî awayî Mihemed Şiya Sûdanî bêferzkirin ji bo postê Serokwezîran di demekê de ku rewta Sedr ku ne pêre ser vî kandîdkirinê bi fişara cemawerî wek pirdekî bihêz e divê ku bersiva Sedr bê wergirtin aliyekî xwepêşander derbasî Parleman bûne ew Parlemanê ku mezintirîn hevpeymaniya çarçûveya hemahengiya şîeyan e ku biryar dane kandîdê wan kiya Mihemed Şiya Sûdanî û ev xwepêşandana ji xwe ji ber wî ne bi re'ya te dê çi li pey xwe bînin dê pêşhat çawa bin gelo bile ez wek dibînim berê Sedr dê peyam ji aliyan rişandin ev jî peyamek din e alîgirên Sedr û piştevanên wî dê ser kolana her demekê de dakevin ji bo guhartina vê muadeleyê çi ser kandîdkirinekê ku ser neye erê nekin ku qaydeyeke wî cemaherî bihêz heye Hêjay Ehmed ya şiroveş ter dibêjim ev xwepêşandane dê Parleman helweşînin belê bêguman wek çawa 2016 çêbû ku alîgir derbas bûn û bi saetan li nav parlamentoyê man ew peyamek bûn niha jî bidîtina min bi vê
بالدهم هان كو علوزيا سياسية هبو وبيك نهينانا حكومة دي برلمانتو ورا حالكرين وديكار لسر حكومتك بقو هستي بيكرن جبوكو كنترول كرنا تشتا مايي توافقت نابر علي سياسي ده علي پیمانی سي عالی کو پروژه سیاسی بوش بکو چارەسەریە ببینە دیارە خۆپیشاندان گەلک خۆپیشاندار تۆڕەنە گەلک عاجزن ژیا هەی لە عێراقê ji rewşa siyasî abûrî emnî ji hêleke din destêwerdanên welatên derve bi re'ya te ev di nava van xۆpişandanan dawekeyên tişrînê dê alozî û şer derbikevî di nav berewan û hêzên emnî û dîsa qurbanî از نبینم کودی علیه کی ناف دولتی دستیوردانی دویه کی دبکه جبر کو کلانا عراقی ج کریزه کی دناله چه ابو جبه یانجی پیکاته یا جواکی او توریا خلکی اف وینا خلق دزانه و بیرجی دکه هزر دکه الوی که کو عالیه که سیاسی همان کاندیدا فرض دکه لسر گل عراق بیرز گتن دیتنا عالیه دین از دبینم کو درباس بونه نوا پارلمانتو وی آوائی اف یک آماجه که کو از نبینم کو تشتك يعني نهبة جبر كو علي جرين صدر قبول ناكن كو فرض كرنا كانديدا كي سر عاليه كيدن بي اري كرن ياجي ورغرتنا اري كرني صدر صدر جاب يك تكسكر بو ام چاوری در کتنا آلوزی و شربک اندناف خوپشانداران و هزن اولهیه یاننا دقیقه اگر ببورین از نبینم کو دی اف پیشهات مازنتر بگیوی قناغی از دبینم کو دی جماور قال عراق الجادي بن حتى بيام الصدر هذا جبوكو دي تشي بشتي في بلاني نها علي سياسي وك شروفكار جن دبينن كو دورن جوي بيشهات نها اف بيشهات كو ناكوكين سياسي هبو هشت كو افيك بيجي وفي سر فرض كرنا اراده عاليه كي سر عاليه كي دين حر عاليه دخوازه خو فرض بكجبوكو دصلاه بدس بينه چارچوبه هماهنگی نهلا مقتدا صدر حکومت پیک بینی تندگل هف پیمانن خو آلیگیرن صدر جی نهلن چارچوبه هماهنگی حکومت پیک بینه بوان شرط و مرجان الترناتیو سیام چیا گلو حکومت مصطفى کاظمی بردوامی یا جی حکومت که دیافریا گوزاریه يعني اعتقد بله از دبینم کو دی بالتاكيد سيتم بگمان دی کنترل کرنا ویرا و شبه کرن دریا اف فشارة جماوري تيار روتا صدرنا حول داكو قبول كرنا كانديدا كيكو ديتنا عليه كي تاني نراتياوي ديك از دبينم كو دي بري السوداني بيدور خستن جبركو او ناميك جبونا قبول كرنا في كاسي في كانديدي حل كرنا برلمانتوي و اف دي برسا سرکب قناغ بیده جبوکو چارەسەری وردیتن حل کردنا پارلمانتوی باش بمکانیزم که نوعی حل بجارتنه کو هری کم چارەسەریه که ببینه کو برای جاده عراقی دویده میده چارەسەری چیه؟ چارەسەری چیه؟ يعني انا قلت لك وقت مقوت بردوامية چارەسەریە گونجایی
دوی کازمی کو آمادکاری هلبجارتنین نور بیره کرین کو هلبجارتنه که پاقش به و به دستی وردان به کو باشترین ریش بو کو چاره سری جوی روشانها را ببینه او گوهرتنا کو نها هیجی یعنی پیش هاتا نو کو چه بد وی کو پارلمان به حل کرین باشا هجای احمد آوازی چه نبن اموینان دبینین لسر اکران کردستان 24 پارلمانترین مقتدا صدر درکتن هفته و 3 هفته و 4 لشینا وانا آلیگرن مقتدا صدر به پیلاف به ترکسود به کشان جگاره به بلندکرنا آلای عراقی لناف هولا پارلمانن او جهه پارلمانترین صدر جدر کتینا او لجهه وان رینشتینا کاندید چارچوبه هماهنگی رد کن تود بیجی هر اف خو پشاندانه ده پارلمان هلوشینن هر وها ده چارچوبه هماهنگی نچار بکن کاندید خوشی وکشیتن آنکو هیچ آسویک نینه جبو پیکینانا حکومته حتی هلوشاندنا پارلمان جی تهت سر دوان شرط و مرجان دا ام چاوری چه پیش هاته که اولهی بکن لعراقه اره اوکو حتی نو کسری چند هی واجهت جدهت بحث کرن شر شیعه و شیعیان ده سر هل داد گلو؟ بله از دبینم کو دم من بیده دم جمرین بیده ام دی پیامک ربری صدریان هبه و پارلمانتو جی دی جوینه کب آورته پیک بینه نیرو بسبب دبکو جبوکو بریاره که درخینه کو پارلمانتو حل بکیان جی کو توافق سیاسی هبه جبوکو بوهل بجارتنا سرکو مار و پوست سرکو وزیران جبوکو چارەساری جوی روشیر بیدیتن آوجی حل کرنا پارلمانتوی و چوناش بوهل بجارتنکن آوجی کو گل عراقی و چارەساری راستقینه ببینه باشه جاده عراقی آماده جبو چون بر به حل بجارتنکی دی ایدی باوری آوان بدست حالاته بسازیان مایه جبو حل بجارتنکی زلالو بسخته؟ بله انها قال لي عراقي لسرا قرنها افق بشاندانين كو دس بي كرن دبكو قال لي عراقي جي لتشرين دركتن بيجي هنوان يرو قال لي عراقي تورعي عاجزه دفيكو روش چارەسەریەک جوی روشیره بیدیتن بتهم هدر باز بون عطانا ها پروژین وکو بجای کا این کارن سرکین نافو جبوش یانا خلکی همی سکنین او دبکو کارساتن مازن پی خوبینه بدیتنا من کو دی روشتنک آورتیا پارلمانتوی هبه جبو بدرخصنا بریاره که راستقینه کو وی روشه لخوا بگیره و چارەسەریە که جر بینه دبکو هلبجارتنین پیش وقت جی هبن جبو دیتنا چارەسەریە جبو وی باشه هجا احمد حازم لیکولر و شرزای دستوری لبغدای لگلمبوت هر هبی گلک سپاس جبو شروع این هوا هجان هنوینیان زندید بینن جناوا پارلمان عراقی